Ngimshaye. Chaye. Sasa sivuka sejimini kusasa. Limo. Uthi ngimshaye. Umginqo. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni endabeni TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Ngiphinde ngisho ke nganza kwethu ukuthi kube kuningi kakhulu ukuthinta uMfana lo wakomhlongo kuthiwa uBobo. Ngakhuluma ngalindaba abafana labo esikhotheni. Abambe ukhonkotha bekhuluma benza into ezingaqondile nezingebona ubuntu labo sikhotheni laba okuthiwa homex abazolwa kumbe njengamahashi izinto zokufanele kube ama miscarriage into yokufanele kube miscarriage into yokufanele iduke necondom yoshona emathunjini amapipe amanzi nama itamkoko lezo zinjake ayikhonkothayo kaya nalo umgodoyilo nomuntu ekuthiwa lo ubani DUBULA bafana bami ngifuna ukunifundisa la lamasimba lawo lethi ingqimba lethi inyayisa nje ukhuluma ukuthi yakhuluma ngathi iyahlanza ngishikhuluma kahle ngathi iyahlanza uyabona ngathi ingane iyokoza igciwane hayi uyiyokoza lokho ukuthi yakho ingane uyayokoza nje zonke izinto lezi ziyafana ngifuna ukunifundisa ke bafana bami ukuthi sibadala thina kulomkhakha ubudala bethu futhi siyayazi siyenzayo musani ukuzama ukuba olengisa abazofela ubala nibe ziduphunga nibe ziphuphu msuni ezija ngitshela mina ke manje kubalekile kakhulu ukuthi nokuphelelwa amatoho aniwazamayo khohle impilo zenu ungakwazi ngisho ekhweni lakho ulobola wenza yonke into uhamba uvika abantu ungazi ukuhamba emicimbi ngoba nemicimbi aseniboni eningamakhwala eniya-actor nihlala nenikubuzele nihlala nembethe manje ke musanike uku-actor bese niba nencindezi yama-social media nikhuluma into engekho nje yabona nje mina nginsizwa nje mina nje ngiyahyo nje mina ukuthi ngiyakophinda ngene into ngesabatha uzobe ngibona kophinda ngene kuba lozongithinta akho zongithinta ngikhuluma into engiyaziyo imbono yami ngendlovulo kaZulu imbono yami ngezigaba ezithize zamaqembu zepolitiki iyohlezi imbono yami yeqondileyo ngoba ngikhuluma into engekho angithunywa umuntu futhi qondile mina ngqo inja manje ke bafana bami ngeke mina ngiyanikhuza ngoba ngizosidalila ihlazo la okwesibili la mina ngaphandle nje ukubekwa isilo ngifuna ukucacisa lento zozo ngaphandle ukuthi mina ngibekwe isilo umuzi wami lo amabhinqa engiyikhandele wona imini ingqongqo la abangathi abantu behlulwe izinkinga lento ngayikhuza kudala lapha ngathi mina we 3 second namapha abantu behambe betazana bethi babala muri izinto zomaskala ngathi mina mzana ukuphapha wakhuza after 3 second ngoba phela uhlaniphile naye unayo ingqonjwana ngithanda ukuphapha mana halela ukukhuza lenizimpi hambani uyokhuza lapha emarenke uze nginibonde yakwazi ukukhuza la kubulala khona abantu akufe umuntu la hambani uyokhuza kuzepolitiki yini nizophaphela la okunesibuko khona thina isibuko sidalwe yithi sabapheko omehlo omhlaba isibuko esimphe kwaso sabapheko omehlo omhlaba esiheho zopolitiki esiheha nani musabike nokudonsela amakhumbi nisilethele wona la niyasidakelwa zinja kodwa isilandela ipolitiki izongena la ngoba nifuna kushuthi nizimpethu ezilwa nayo yonke into ephilayo ngani impukane njengesilawu la ayifuni esesonakele ifuna ukudla lesesiphilayo icala ke le niyadakwa imini umelusu la wala kumaskandi imini umelusu wala emapheqweni njengoba ngikhuza lezinto azane lezinto ezigqoka ngathi ayizintombi nje kanti abafazi abadala abanengane nga4 nga5
abagwama legini abahlala kumalegini labo akalokho nje Boba lawa khaba laba abantu abahambe bebona imicimbi yomaskandi bethiwa intombi itholakala idunusa kanti kudunusa amadusha amadala yabona ihlazo lonke lelo yabona ngoba umuntu osezela akasenayo ivunulo kwaZulu uvunula ngani yakuza phela zozo sefana nje agubuzele nje uvunula ngani umuntu osezela uvunula nemvunulo ngamalegi dakiye osaka lokho abakwenzayo cha lokho abakwenzayo bese kuzothi ke esigabeni esilandelayo kwengane zakwethu emveni kwalokho Bobo mfowethu engathi walulama okwangempela futhi DUBULA kuyicala lokho ukuthi uzama ukuzizizwa ngayona uyingane ihlaza cwe kulomle lokho maphinde kwenze futhi mina ngazangithiwanga ngayithulela nje ngoba I'm a professional and ngiyayazi into engiyenzayo uyingane unokubisi mina ngizokushanga impipizana yodwa uqhashe uyohlala le ujaji wesitimela nengcenge ihlale le uyobonakala ngobisi ukuthi le ngcenge ifuzene nobisi olula emadevini wena msunwe nje musu khuluma weqise yabona ndimkhaya wami nomavava uyazi naye ningami into engingajabule ngazo ngaye maye ngisanganela mthatha umtshela ukuthi imkhaya uyangithakelwa ke manje mina ngisangene mina ngiyona inhlungu mina ngisanganelwa nje mina my right to right kodwa unelungelo lokukhuluma noma ngabe yini ngami njengomuntu wepublic figure nembono yakhe ifanele futhi ayibeke kodwa musami uzoqhatha izwi niqhatha ngami la ngoba mangithi ngizwe ucwaningo mina ngitholile ukuthi mina noma ngabe kukhona izinto angabheda ngazo uMfana lo wakithi enkandla mavava kodwa akukho la kuvela khona ekuthuka khona kodwa wena uqhamuka wena usumdilela ngenhlamba le engachazeki futhi nje inhlamba yonyaka nje irong ke leyo ngoba niqhatha lo muzi lo enguphethe yabo irong ke leyo nto leyo ukuthi nizobonda lesijingi lesi mina engikufanele ngisiphake purong lokho mina umkhama irong nje uzoqhubeka sangana manje isanganela khona aqhubeka enza inama yenza ngoba kusekuma social media uyasetshenzwa la futhi uyancokolwa kwesibili akufuneki izinto zibe personal engakufuni ukuthi yena athathe umqondo waserenka uzowufaka la ngoba kone renke la ngoba sophelela ukuphila mangabe singezwe baqotho ngimdala kuna nonke nje manikhuluma nje ni wrong nje ngalitshela mina maya waba wrong extremely umavava ngiyamfolela ngimtshela ukuthi mina wrong mkhaya la praise awethu imini ophethe la yabo doesn't matter ukuthi uthanda bani noma usupporta bani kodwa ma right ngami ungasho noma yini uma usuweqe indlela ngiyokutshela futhi usuweqe indlela la ngoba uma izwe lingenamne wabo ibutho lingenanduna insizwa engenangqwele lo mhlambi lo uyachitheka imina kungqeleni mafana bakithi ngiyanikhuza ningayenzi ke leyo nto ngoba nizobulala isimilo nobumnandi bokudlala kwethu endokuncula kwethu kuma social media nabanye abaphilisa abanye abantu ngama social media nabanye abakwazi ukuya phambili ngama social media irong kakhulu leyo nto